ese kuki ryahuriro ritavuga rumwe n'ubutegetsi rikomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryari ryarahigiye gukora imyigaragambyo ikomeye imbere y'ingoro y'umukuru w'igihugu ryisubiye mu masaha ya nyuma. Ese kugusubika imyigaragambyo ni ikimezo cy'integenye no gutsindwa cyangwa ni umutego uhambaye ukinzwe impande zose mbere y'itariki ya 15 Kanama? Mu gihe ibiganiro byo gushakira amakimbirane umuti bikomeje kuzenguruka hagati ya Kinshasa, Goma na Kigali, haribazwa impamvu abahuza baturuka mu madini bavuga ko n'abafashe intwaro bagomba kumvwa. Kurikira neza iyi nkuru icukumbuye wumve cyangwa umenye ibyinshi inyuma y'iri kinamico rya politike yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mwikinamico ya politiki ikomeje gutegesa umurwa mukuru Kinshasa, ihuriro rikomeye rya politiki ryiswe Coalition Article 34 cyangwa si 34 mu magambo ahinnye, ryafashe icyemezo gisa n'igitunguranye ariko gihishe byinshi. Iri huriro rikaba sohoye itangazo ryashyizweho umukono n'ibikomerezwa bikomeye cyane ngo bishaka impinduka muri Kongo. Ubu byiyunze ari byo Martin Fayulu uyobora SD, Jean-Marc Kabunda uyobora ACH, Moise Katumbi uyobora Ensemble pour la République, Auguste Matata Ponyo uyobora LGD, Delice Sanga uyobora Envoy. Mwitangazo ryo kuwa mbere tariki ya 20 Kanama 2026 abayobozi batanu batangaje ko basubitse imyigaragambyo y'amahoro bari bateganyije gukora kuwa gatatu tariki 22 Kanama 2026 imbere y'ingoro y'umukuru w'igihugu izwi nka Palais de la Nation. Imyigaragambyo yari ifite intego imwe rukumbi kandi remereye, gusaba ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi yegura ku butegetsi. Ese kuki bisubiyeho mu masaha ya nyuma cyangwa amasaha yabo ya nyuma? Ihuriro C34 ryongeyeho ko ryitabiriye ubusabe cyangwa ryumvise ubusabe bwa Cardinal Fridolin Ambongo, mbare ko ndisomye nabi, ni Fridolin Ambongo uyobora inama y'abepiskopi gatolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Senko, na Pasiteri André Bokundowa uyobora itorero rya Kristo muri Kongo ICC. Bahawe inshingano z'ubuhuza bakaba barasabye ko ibiganiro byo ku rwego rw'igihugu bihabwa amahirwe. Nyamara kandi iri huriro ryababuriye ko iki cyemezo cyo gusubika imyigaragambyo kitagomba kumvikana nk'igikorwa cyo gucika intege cyangwa kuva kwizima mu rugamba rwo kurengera itegeko nshinga no kurwanya ko hakorwa kamaramaka cyangwa referendum ikomeye nk'uko babivuga. Ahubwo bahaye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, baravuga leta ya Tshisekedi Chilombo, igihe ntarengwa cyangwa ultimatum. Ni ibiganiro bya bose byo ku rwego rw'igihugu bitaramara gutumizwa ku mugaragaro bitarenze tariki ya 15 Kanama 2026. Ihuriro C34 rikaba rivuga ibi bikurikira byose ko bizahita biba, no kuvuga ngo rizongera rikora imyigaragambyo ikomeye cyane. Iri huriro ryavuze ko rizakangurira abaturage bose ba Kongo kongera kujya mu muhanda mu bikorwa by'imyigaragambyo y'amahoro kugira ngo barengere itegeko nshinga, demokarasi n'ejo hazaza h'igihugu. C34 yaburiye ubutegetsi kureka igikorwa cyose cy'ubushotoranyi, by'umwihariko ishyirwaho ry'itegeko ryerekeye kamaramaka yo guhindura itegeko nshinga. Ku ruhande rw'abahuza b'amadini, iki cyemezo cyakiriwe na yombi nk'amahirwe akomeye yo kurinda igihugu kwinjira mu mivu y'amaraso. Pasiteri Eric Nsenga uvugira itorero rya Kristo muri Kongo ACC yashimye bikomeye ko iki cyemezo cy'ihuriro C34 avuga ko ari ikimenyetso cy'ubukure n'igikorwa kigaragaza gukunda igihugu aho kuba gucika intege. Pasiteri Nsenga yasobanuye ko gusubika imyigaragambyo bigaragaza ko iri huriro ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi risobanukiwe neza gutandukanya ibintu bitatu by'ingenzi. Muri ibyo bitatu harimo inyungu zihariye cyangwa amahirwe y'umuntu ku giti cye.
urugamba rwa politike rwa buri munsi ndetse n'inyungu z'ikirenga z'igihugu cya Kongo zikwiye kuza mbere ya byose. Nk'uko Pasiteri Nsenga yakomeje abishimangira, abahuza b'amadini bageze mu cyiciro gikomeye cyane cyo koroshya umwuka mubi wa politike cyangwa muri urwo rwego yatangaje ko batangiye kugaruka ku bibazo bikomeye kandi bikomeye ku mutima w'abanyapolitike basi 34 birimo dosiye ya Colonel Nanga wahoze yobora komisiyo y'amatora, dosiye y'uwahoze ari Perezida Joseph Kabila Kabange n'izindi dosiye z'abandi bayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi. Yavuze ko abahuza batakwaka impande zishyamiranye gukora ubwumvikane no kugira ibyo bigomwa mu gihe nta gikorwa cy'icyitegererezo kigaragaye ku bandi. Kubwe rero iki gikorwa cya C34 ni igitambo gikomeye gifungura inzira z'icyizere ikenewe kugira ngo ibiganiro bibeho mu mahoro n'umutuzo. Ese ibiganiro bya bose bizanga byitwe ibyanjye cyangwa ibya kanaka? Pasiteri Eric Nsenga yaciye amarenga, no kuvuga yasobanuraga uburyo cyangwa ukuri kuri ibi biganiro biteganyijwe. Yavuze ko ibiganiro atari ibyifujwe na Perezida wa Repubulika mu buryo bwe nyine nk'inzego, kandi ko atari n'ibiganiro bya Senko gusa mu buryo bwayo bwihariye mbere bitasabye wenda kuvuga ngo ubwumvikane n'inzego za leta, ahubwo Pasiteri Nsenga yashimangiye ko ibi biganiro ari imvange cyangwa mixage ihuriza hamwe ibyo Perezida yashakaga n'ibyo amadini yashakaga, bikabyara imyumvire mishya cyangwa se imyumvire ibereye bose. Yatsindagiye ko ibiganiro bitagomba gufatwa nk'igikorwa cyihariye cya Perezida Facibeto cyangwa ngo bifatwe nk'iby'amadini gusa. Ibiganiro ni igikorwa cy'igihugu cyose kandi bikaba bireba abanyekongo bose muri rusange. Umukuru w'igihugu afite gusa ububasha bukomoka ku itegeko nshinga bumwemerera gutumiza cyangwa kumenyesha ibyo biganiro ku mugaragaro. Mu gusobanura intego nyamukuru y'ibiganiro, Pasiteri Nsenga yavuze ko abahuza b'amadini bahawe inshingano zihagaze ku 30 y'ingenzi cyane. Wa mbere, gushimangira ubumwe n'ubwiyunge bw'abaturage kugira ngo abanyekongo bose bongere bahuze umugambi umwe. Cya kabiri ni ukugarura amahoro mu gihugu, hahagarikwa umutekano muke ukomeje kugenda ugaragara. Ikindi ni ukugarura ubusugire bw'ubutaka bwa Kongo kugira ngo igihugu kibe kigenga kuri buri santimetero yacyo. Pasiteri Nsenga yavuze ko ibibazo bitatu ari byo by'ibanze bigomba kubanza gukemuka kugira ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibone uko ibasha guherekeza amaso yayo mu bihe by'ejo hazaza. Ibasha uko ibona uko yakwerekeza amaso yayo mu hazaza. Mu gihe rero tubona iri kinamico ryose rikinirwa mu murwa mukuru wa Kinshasa, ingingo ikomeye cyane yagoye benshi kwiyumvisha muri bo nijyanye n'abafashe intwaro mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no kutabogama kw'abahuza imbere y'imvugo ishinyiriza ishinja u Rwanda kuba ari rwo muterankunga mukuru kandi ari we wateye mubi. Pasiteri Nsenga yagize icyo abivugaho mu buryo bweruye, asaba ko abantu badakwiye kwitiranya inshingano ebyiri zitandukanye cyane. Iya mbere, ku ruhande rumwe hari inshingano za Perezida wa Repubulika uyoboye ku mategeko nshinga amutegeka kwita igitero cyangwa ubushotoranyi igihe cyose hagaragaye ingabo z'amahanga ku butaka bwa Kongo, igihugu kikitabara. Ku rundi ruhande hari inshingano z'abahuza b'amadini bo bagomba kugumana kutabogama na gato. Inshingano zabo ni ukumva impande zose zishyamiranye, badakora urubanza ku bintu biri aho ngaho bikabije cyangwa ukuri kw'ibyo iruhande ruba rusaba. Mu gutanga urugero,
rwo mu bihe byashize mu karere k'ibiyaga bigari. Pasiteri Nsenga yibukije ko uwahoze ari perezida Mobutu Sese Seko wa Zabang ndetse na Laurent Desire Kabila wamusimbuye bose bakoresheje imvugo ivuga ku bushotoranyi mu bihe byabo byashize, ariko ibyo bitigeze bibuza abahuza b'amadini kuzuza inshingano zabo zo gushaka amasezerano. Icyo Pasiteri Nsenga yashimangiye kandi kinakomeye mu bya politiki yo mu karere ni uko abahuza batari gushaka guheza cyangwa gukura mu biganiro abantu bose bahisemo gufata intwaro. Yahishuye ko abahuza b'amadini bakoze ingendo zikomeye bagera mu mujyi wa Goma no mu mujyi wa Kigali mu Rwanda, ariho bagiye gukusanyiriza ibyo bafashe cyangwa ibyo byabo bafashe intwaro basaba n'icyo barwanira. Yavuze kandi ko kuva mu kwezi kwa Gashyantare 2026 abahuza b'amadini babwiye Perezida Tshisekedi mu biganiro bagiranye ko byanze bikunze abahungu n'abakobwa b'igihugu bafashe intwaro bagomba nabo kugabirwa umwanya bakumvwa na bose cyangwa guhabwa umwanya bakumvwa na bose. Akaba rero yanavuze ko iki gikorwa kigomba kubakira bose kandi n'igikorwe mu buryo bwo guheza, bityo akaba yasabye ko hagira umuntu cyangwa uruhande urwo arirwo rwose rwijujuta ruvuga ko rwirengagijwe cyangwa nta muntu urwitayeho mu gihe bakiri mu ntangiriro y'ibiganiro, nuko bashaka ko impande zose ziboneka. Yongeyeho ko imirongo ngenderwaho y'ibi biganiro iri mu nzira yo kunozwa kandi ko abakora muri iyi politiki bose bazagenda bashyirwamo buhoro buhoro. Nubwo ihuriro C64 ryemeye kohereza abahuza rikaba ryarigijeyo imyigaragambyo yaryo, siko bose muri kariya gace ko kutavuga rumwe n'ubutegetsi bareba umuntu umwe. Ababajije Pasiteri Nsenga niba barigeze bagirana ibiganiro n'ihuriro rindi rya politike ryitwa Sauve la RDC, yemye yerura ko magingo ya nta ntambwe n'imwe iraterwa mu kuvugana naryo, ariko ko nabo bazagerwaho bagashyirwa mu biganiro ku buryo bukurikira ibindi. Asaba ko ntawe ukwiye gukora politike yo guheza abandi. Ibi byasembuye uburakari budasanzwe ku ruhande rwa Setkikumi, umwe mu bayobozi bakomeye b'igice cya Sauve la RDC, aho ari umwe mu bakomeje gutangazwa n'ihuriro C64 ryasubitse imyigaragambyo yaryo yo kwa 22 Kanama. Setkikumi yahise asohora ubutumwa bukomeye burimo amagambo aremereye mu bya politiki. Setkikumi yatangaje yeruye ati muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hariho ihuriro rimwe rukumbi ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi batitwaje intwaro. Iryo huriro ni Sauve la RDC. Yakomeje avuga ko kuko bahagaze ku giti cye kandi badashaka gukina na leta aribyo bituma aribo barimo umubare munini w'imfungwa za politike n'abavanwe mu gihugu cyabo bagahunga. Yagaragaje ko abanyamuryango babo bafatiwe impapuro z'inzira, no kuvuga passports, nyamara zikaba zitari kubasubizwa kugeza ubu. Nta muntu n'umwe nyine urasubizwa izo passport. Mu gusoza ubutumwa bwa Setkikumi yavuze ijambo rikomeye cyane mu mboni z'abasesenguzi ba politiki, agira ati ni Sauve la RDC izashyira akadomo ku gitugu cya Tshisekedi. Ibi ni byo bishyira iherezo ku magambo yanjye. Ibi bikaba byerekana ububasha bukomeye cyane cyangwa ibyo Sauve la RDC igaragaza ko hari ukutumvikana mu mikorere hagati y'impande zitavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kongo mu gihe ntarengwa cya 15 Kanama kigenda cyegereza. Tugana ku musozo n'ubu busesenguzi bukomeye, turabona ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu muhanda w'amayira abiri uhangayikishije
utiriwe ucibwa ku ruhande rumwe. isi 34 yatanze amahirwe y'ubuhuza ariko yiteguye gushyira abaturage mu muhanda mu gihe ibiganiro bitatumijwe ku mugaragaro mbere ya tariki 15 Kanama 2026. Ku rundi ruhande abahuza b'amadini bayobowe na Pasiteri Eric Nsenga barareba ukuntu bahuriza hamwe ubutegetsi abatavuga rumwe nabwo, abasivili ndetse n'umutwe wa gisirikare baganiriye nawo muri Goma no muri Kigali, byose hakoreshejwe uburyo bwa mixage. Hagati aho igice cya Setki Kumi na Sovola RDC kiratangaza cyane kuko ntabwo kibona umuti mu biganiro, kikaba icyo gice nyine kirega abandi kutagerageza cyangwa kuba babogamiye ku butegetsi, kandi kikemeza ko ari rwo ruhande rwonyine ruzakuraho ubutegetsi. Ese leta ya Tshisekedi izabasha gutumiza ibipimo mbere y'uko iki gihe ntarengwa kigera? Ese koroshya ibintu cyangwa kugabanya gucubya abantu bizashobora kuba byasohora bakoranye na Joseph Kabila mu ruzitiro rwo kutizerwa? Ibi byose nibyo bizatwereka kumenya niba igihugu cya Kongo cyiteguye kwinjira mu muvu mushya w'imyigaragambyo no gushyamirana, cyangwa niba abahuza b'amadini bazakora amateka nk'uko babanje mu myaka ya mbere kubikora. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane uko ibintu byifashe. Nk'ibisanzwe ni Pilot News TV, aho nkomeje kubagezaho amakuru menshi agiye atandukanye. Like, subscribe na share, udushyikirizeho hasi habugenewe, buri dukomeze twibanire 5 kuri 5. Ndabakunda cyane, muraba agaciro.